Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki pulit jong katanat CID kilawan poi Shapalau ke North East Railway Officer Rest House ke badan halaban ban pit benya ya ki shimpri akti jong kirunar ki badan kti ban thang ya kali jong unong trei kani ke jakasa pingat ki officer railway hadin katu kani kenta ki nong trei ke forensic kilawan poi ban pit benya ya kesnam ban lap ya ki beriau ki badan kti baro arkan hun kilalet pet ya ke kenro ke bala bet snam namala suba baki syaot haki bilor bala penap hakenro. Kani kali Alto 800 ke badan number ML Not San K Hanyo San Sau Khandai ke badai terai jong unong terai jong ke railway guest house ke badan halaban kala syak thang haba udang penyeng hapalau ke office ke belajar hakapor khat architeng menmiet. Kani kali kadai jong we ukasi ubala buri kerteng ubale thu ba udang shuwan dan kam hakapor shipu beje menmiet jong ke khatwe tadik uleber kumta ula penyeng ya kali hakmat office ban lithiano. Ulia thu bah kapor khat architeng menmiet hi uparalok usyu asngowi ke jing bethei bat haba lawan pet ke kali kala kemding kumta uparalok ulaya rap ban theum le thuru haba ki pulit kilawan kilalap yu ubilor bia uba sakut hadian kali ke badan ke speaker ke bala subajur ba uni udei bala punan kam kum u petrol bom shu ula suba badan ki breu ki bawan thang ya kali jong u namar ki don ki snam ki ba sakut hakenro namar hakenro labu de ki bilor. Kani kali kalau julor bah haki benta syadin syapedeng bat kendiat syakmat. Dia akan sekarang orang 6. Orang 6. Tuloy ka siya sa Cuma kena dia apa bagi cut ni.